китоби нағз васиятномаи беҳтарини нависанда ба башарият аст, гуфтааст бузургӣ. мо хушбахт аз он ҳастем ки насли китобхону китобдӯст дорем. ассалому алайкум бинандагони азизи телевизиони Баҳористон. ёдрас мешавем ки дар китобхонаи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон тӯли чанд рӯз аст ки даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ҷараён дорад ва дар идомаи силсила суҳбатҳо айни ҳол мо боз ҳам суҳбате дорем бо яке аз иштирокчиёни озмуни мазкур. хуб худро барои бинандаи мо ошно месохтед. азимзода мамура ҳастам, хонандаи синфи шашуми литсеи донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. имрӯз ман дар даври чоруми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоӣ иштирок намудам. маъмуран мегуфтед ки чанд сол шуд шумо дар озмун иштирок мекунед? ман як сол аст ки дар ин озмун иштирок мекунам. аллакай дар соли аввал то ба даври ҷумҳуриявӣ омадед? бале. хуб, даврҳои гузашта чӣ гуна сипарӣ шуданд? ба назари ман даври ҷумҳуриявӣ аз даври вилоятиву шаҳрӣ осонтар буд. чӣ гуна? яъне саволҳо, бисёр саволҳои ин давр ба ман осонтар буд, чун дар дигар даврҳо низ ҳакамон савол доданд, аммо каме душвортар буд. шумо чанд лаҳза пештар аз назди доварон баромадед. чӣ ҳиссиёт доред? ман хеле хурсандам, чун боварӣ дорам ки ҷо мегирам. қаноатманд будед аз ҳар як саволе ки ҳакамон барои шумо доданд? аз посухҳои худ қаноатманд будед? бале. шеър аз устод хайрандеш, фуруғи субҳи доноӣ. халқи тоҷик аз табори офтоб, нур пайванде мо аз аҳли китоб. занду позанду аваста доштем, дар ҷаҳон мо тухми дониш коштем. ای فروغی صبحی دانایی درود، جوش زن ای زندگی ای زنده رود. رودکی تا صدر دین عینی بسا، مانده میراثی گران ارزش به ما. آن همه خانه ما جوهر پروریم، آریایی ما روشن گوهریم. ای فروغی صبحی دانایی درود، جوش زن ای زندگی ای زنده رود. از کتاب آدم شود صاحب مقام، پیشوا گوید به صدها احترام. کرده افزون افتخار از خلق خویش، تاجیکستانم به پیش. ای فروغی صبحی دانایی درود، جوش زن ای زندگی ای زنده رود. саломат бошед. бисёр ҳам қироати хуб доред. офарин ва аҳсан ба шумо. мегуфтед ки дар шаҳри бохтар дастрас кардани китобҳо барои омода шудан ба озмун душвор набуд? ман бо муаллимаам дар китобхонаи муассиса амон бисёртар китоб мехондем. аз он ҷо китобҳои амонро дастрас мекардем. баъд аз китобхонаи вилоятӣ бисёртар дастрас мекардем. баъд аз мағозаҳои китобфурӯшӣ як ду бор ҳам ба китобхонаи миллӣ омадаам. барои дастрас кардани баъзе аз адабиётҳое ки дар он ҷо дарёфт накардед? бале. саломат бошед. чӣ қадар мисраи шеърӣ медонед? мисраҳои шеъриам 5,5-6 ҳазор мисра аст. саломат бошед. фикр мекунам хеле ҳам миқдори зиёд аст. ҳамаи онҳо дар хотираи шумо боқӣ мондаанд? бале. бовар доред. хуб, дар баробари ин дар номинатсияи адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ зарбулмасал, чистонҳо, афсонаҳо, осори насрии адибони бачагон вуҷуд дорад ва яке аз шартҳои асосӣ дар низомномаи озмун мебошад. чӣ қадар чистон, латифа, зарбулмасалҳо медонед? ман 200 ҳикоя, 100 афсона, 200 то шеър, 200 зарбулмасал, 100 латифа, 200 чистон ва 100 тезгӯяк аз бар намудам. хуб, ду чистон мегуфтед. очааш ширу шакар, бачааш каҷу килеб. ҷавоби ин чистони мо чист? бори дигар? очааш каҷу килеб, бачааш ширу шакар.
راستی باری اول است من این چیستان رو میشنوم. چی باشد پاسخش؟ جواب این چیستان انگور می باشد. واقعا هم بسیار هم چیستانی جالب. خب چیستانی دوم؟ تا صبح گوش میکنی ولی هیچ چیز نمیگوید. تا صبح گوش میکنی ولی چیزی نمیگوید. تا صبح گوش میکنی یا خواب میکنی؟ گوش میکنی. بالشت باشد؟ بله. سلامت باشید. ضرب المثل چی؟ میدونم. خب جوینده یا بنده است. با ماه شینی ماه شوی، با دک شینی سیاه شوی. اول اندیشه بعد گفتار. اول ببین جای خود بعد بیمان پای خود. تقا به جای پدر، خاله به جای مادر. یک مقال گفتید با ماه شینی ماه شوی، با دک شینی سیاه شوی. چی مضمون و محتوا دارد؟ یعنی وقتی که آدم با آدمانی خوب دوست می شود و مثلا با کتاب دوست می شود، از او بهره می گیرد و ماه می شود، مثل همان کتاب با دانش و با معرفت می شود. ولی وقتی که با آدمی بد دوستی می کند و از او بد کرداری را یاد می گیرد. یعنی از شخصیتی که رفتار و کرداری بد دارد نمیتوان چیزی برداشت کرد، چیزی آموخت. واقعا این درست است. و از آثار نثری چی مطالعه کرده اید؟ از آثار نثری من از استاد عزیز، از لطافت کنجه، از جورا هاشمی و از بسیار دیگر نویسنده و شاعران از یاد کردم. از استاد صدرالدین عینی کدام اثرها را مطالعه کرده اید؟ از استاد صدرالدین عینی مکتب کهنه، آدینه، احمدی دیوبند. کدام از این اثرها بیشتر برای شما پسند آمدند؟ بیشتر به من مکتب کهنه و آدینه. برای چی مکتب کهنه؟ برای اینکه صدرالدین عینی، یعنی استاد صدرالدین عینی درباره خودش گفته است و وقتی که او 4 ساله، 4 ماهه و 4 روزه بودنش او را به مکتب میفرستند و او خیلی خردکک است. و فکر میکنم هر یک واقعی که در این اثر میگذرد دقت خواننده رو به خود جلب میکند. وضعیت و حالت همان روزه مکتب هایی که آنها تحصیل میکردن البته باز هم دقت خواننده رو جلب میسازد. بله. گفتید که در مؤسسه تعلیمی به شما آموزگارتان کمک میکند. در عائله چی؟ در عائله به من بسیار پدر و مادرم کمک میکنند و من فکر میکنم که دستگیری هم مؤسسه تعلیمی و هم عائله پدر و مادر بود که شما توانستید در سال اول تا به دور نهایی آزمون آمده رسید. بله البته. از شاعران بچگانه بیشتر اشعار کی را میپسندید؟ بیشتر از عزیز و محبوبه نعمت‌زاده. بسیار مطالعه کرده اید. بله. خب شعری دوست داشته شما که بچگانه باشد؟ شعر دوست داشته من رقم 1 می باشد که از محبوبه نعمت‌زاده است. چند مصرع آن را میتوانید پیشنهاد کنید؟ رقم 1 تنها بود، در دفتری برنا بود، روی صفحه خالی یک داشت عجب حالی، تنها در روی ورق میلرزید درق. او بی کس و بی تنها هر لحظه میکشید آه، میگفت من با کی بازم، با کی خندیدن نازم. خوب شد که برنا آمد، تنی یک جان در آمد، پشتی یک نوشت برنا 5 صفر گرد و زیبا. آن لحظه یک بایاران بردیده شد نمایان، شد رنگ و بارش دیگر، فخر و وقارش دیگر. زیرا یک آن یک نبود، طاق و تنها یک نبود، با جوره های بسیار یکی ما شد 100,000. سلامت باشید. آفرین. به اندیشه شما همچون یک اشتراکچی فعال دور نهایی آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است. این آزمون به نسل نورس و جوان چی میبخشد؟ به نظر من اشتراک در این آزمون و روی به کتاب آوردن برای آینده دولت و ملت بسا منفعت بخش خواهد بود، چون که بزرگان ما از قدیم روی به کتاب آوردن و با اثرهای پند و اخلاقیشان دنیا را تسخیر داده‌اند. سلامت باشید. بعضی از نفرانی که در آزمون اشتراک میکنند و تا به دورهای دیگر یعنی تا دور نهایی را آخر نمیگیرند، زود روح افتاده میشوند. شما چی توصیه میدهید به آنها؟ من به آنها توصیه میدیم که روح افتاده نشوند و بسیار کتاب ها را از برنامه مطالعه نمایند و خطاگی هایی که در این دوره 4 یا دوره 3 آنها خطاگی کرده اند اصلاح نمایند.
саломат бошед. Вақти мусоид барои мутолиа кардани китоб барои шумо кадом лаҳза аст дар давоми рӯз? барои ман дар давоми рӯз вақти мусоид ин пагоҳӣ мебошад, саҳар. яъне дар саҳар агар бештар мутолиа кунед дар зуд дар хотира нақш Бале. мебандад. вақтҳои охир яъне чанд рӯзи пеш шумо кадом асарро мутолиа кардед? яъне охирон китобе ки шумо мутолиа кардед? ман вақтҳои охир ҳақиқати талх аз Баҳром Фирӯз ва қиссаҳои айёми таътил аз устод Азизи Азизро мутолиа намудам. дар баробари адабиёти бачагона инчунин дар ҳамин номинатсия аз осори шоирони классик низ пурсида мешавад. бале аз шоирони классики тоҷик ашъори киро бештар меписандед? бисёр аз Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ, Саъдӣ Шерозӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Ҳофиз Шерозӣ ва ғайраҳо. метавонед як ғазал пешниҳод кунед? бале мехоҳам ғазалеро аз устод Рӯдакӣ пешкаш шумо намоям. ҳар бод ки аз сӯи Бухоро ба ман ояд, зу бӯи гулу муску насими суман ояд, бар ҳар зану ҳар мард куҷо барвазад ин бод, гӯем магар ин бод ҳаме аз хотан ояд. не зи хотан бод чунин хуш навазад ҳеҷ, кон бод ҳаме аз бари маъшуқи ман ояд. ай турки камарбаста чунонам зи фироқат, зеро қабои ту маро пираҳан ояд. ҳар шаб нигаронам ба Яман то ту бароӣ, зеро ки Суҳайливу Суҳайл аз Яман оянд. маъмура дар оянда чӣ нақшаҳо доред? кадом асарҳо, китобҳои навро мехоҳед мутолиа кунед? ман мехоҳам бисёр аз китобҳои адибони муосир ва классик, агар ки ман дар ин озмун ғолиб шавам, ман мехоҳам ки аз соли дигар ё ки дар номинатсияи классик ва ё дар муосир иштирок намоям. баъд аз 3 сол? бале офарин, саломат бошед. фикр мекунам ки ана ҳамин ирода, ҳамин мустаҳкамӣ ва шуҷоату тавоноии шумо аст ки далерона қадам мезадед ба сӯи муваффақиятҳо. ҳарос надоред? не, ман ҳарос надорам ва кӯшиш мекунам ки ҳар як монеаҳоро ба осонӣ рад кунам. саломат бошед. як чизро ман мехостам фаҳмам ки аз литсеи шумо дар шаҳри Бохтар боз ягон нафари дигар дар ин озмун имсол иштирок кард? имсол бале зиёд буданд, вале бисёрашон то даври шаҳрӣ, вале то даври вилоятӣ омаданду ғолиб то нашуданд. даври ниҳоӣ танҳо шумо омадед? бале саломат бошед. маъмуран мехостем суҳбатро бо қироати зебои шеъре дар васфи ватани азизамон Тоҷикистон анҷом бахшед. шеър аз Ҳадиса Қурбонова. тоҷикистони зеҷон ширинтарам, тоҷикистони ҷавону дилбарам, мисли тифле дӯст медорам туро, аз ту ояд бӯи шири модарам. дӯст дорам халқи гулдасти туро, чашмаҳову оби пуршасти туро. дӯст дорам резасангони туро, ҳам бадрахшон ҳам зарафшони туро. саломат бошед. мо барои шумо комёбӣ ва муваффақият таманно дорем. бигзор ҳамеша чунин фаъол ва хурсанд бошед. ва инчунин изҳори сипос мекунем ба он нафароне ки шуморо омода карданд то дар ин озмуни бонуфуз ки таи чанд сол аст бо ибтикори бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор мешавад, омада иштирок кунед. ташаккур. бинандагони азиз, ёдрас мешавем ки дар идомаи силсила суҳбатҳо бо иштирокчиёни даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст суҳбате доштем бо иштирокчии фаъоли озмуни мазкур Азимзода Маъмура. бори дигар хушомадед. ташаккур. бинандагони гиромӣ, ин ҷо суҳбати мо ба анҷом мерасад, вале силсила суҳбатҳои мо албатта бо дигар иштирокчиёни озмун идома меёбад. хайр, саломат бошед.